Pozdrav svima i dobrodošli u novi Masterov video predstavljanja proizvoda iz oblasti sigurnosnih sistema i sistema video nadzora. Ovaj put ćemo govoriti o IPC HDBV 5541R-ASE-280B. Ova kamera spada u profesionalnu WizMind seriju mrežnih IP kamera. Može da snima u maksimalnoj rezoluciji od 5 megapiksela do 20 frejmova u sekundi i jake infracrvene diode osvetljavaju do 50 metara u daljinu u uslovima slabog osvetljenja. Dom metalnog kućište ove kamere je čini prikladnom u slučajevima gde korisnik sumnja da postoji viši rizik da bude pokušaja da se ova kamera fizički onesposobi. Antivandal nivo IK10 kućište sa IP67 zaštitom pruža mogućnost snimanja u okrutnijim vremenskim uslovima. Kamera posjeduje H265 Plus kodeks za obradu i kompresiju snimka, što znatno smanjuje opterećenje snimača. Dahuina EPOE tehnologija omogućava ovoj kameri da prenosi sliku čak i u razdaljini od 800 metara kabla. Sada ću vam pokazati kameru. Sama kamera na sebi ima standardne konektore, mrežni konektor za povezivanje na mrežu koji ima i PoE standard, DC konektor koji je za napajanje od 12 V, dva činč ulaza audio in i out i alarmne ulaze i izlaze koji služe za okidanje ili senzora ili nekih drugih varijanti. Ono što bih hteo da napomenem za ovu kameru, ima jako ozbiljnu video analitiku koja je opisana u nastavku našeg videa i imat ćete priliku da vidite kako to funkcioniše. Kamera ima naprednu analitiku prepoznavanja lica i razvijenu sposobnost optimizacije i izdvajanja snimanih portreta. Parametarska zaštita je pametna funkcija koja ima najveći broj mogućih primjena. Pored osnovne tripwire funkcije gde kamera alarmira svaki put kada čovek ili vozilo pređe preko zadate linije, kamera vas može obavestiti i ako se bilo koje vozilo duže vreme zadržava na markiranoj površini. Pametnim razaznavanjem vozila od ljudi i drugih objekata u pokretu, broj lažnih uzbuna je sveden na minimum. Postavljanjem ove kamere na plafon sa sočivom usmerenim ka dole, ova kamera posjeduje funkciju tačnog detektovanja broja ljudi koji su ušli, odnosno izašli iz prostorije. Ova funkcija se vrši tako što se zada linija koja detektuje prelazak i određuje u kom pravcu se nalazi ulaz u objekat. Sama kamera je jednostavna za montažu. Odvrtanjem imbusa dolazite do unutrašnjosti kamere i na 3 šafa je montirate na plafon ili na zid. Unutra ćete vidjeti mesto za SD karticu i samo reset dugme ako je potrebno da je vratite na fabričko podešavanje. Nadam se da će vam ovaj video pomoći u pronalaženju odgovarajućeg rješenja i vidimo se uskoro u novom Masterovom videu.